Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Allah Taala ham sanalar paygambarga dua salamlardan keyin urmatlı musulman bir tuğanın barыңarga Allah Taala'nın tınçtığın, rahmatın, berekesin kalıp salamdaşam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Urmatlı musulman bir tuğanım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga sahabalardan bir özü kelip avsin ya Resulallah, o Allah'ın elçisi maga bir jakşı osiyat aytın degen kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tagdab, gazaptanba, açulanba, qardanba deydi. İkinci yolu kelip soragan kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tagdab, gazaptanba, açulanba, qardanba deydi. Janagılı sahaba üçüncü yol kelip Peygamberden osiyat nasa soragan kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tagdab ve lekel cenne, gazaptanba, açulanba, eğer açuğundu, qarыңды жеңе bilsen, sağa beyişti kepildike berem deydi. Urmatlı musulman bir tuğanım, Jaratkan Allah Taala özünün hadisi kudisinde o bendim gazaptanıp, açulanıp, qarlanıp turgan kezde meni esteginde, menin razılığı üçün açuğundu bas, gazabыңды, açuğundu juta bilgin, men de kıyamat gününde günökör bendelerge gazaptanıp, qardangan kezde seni esteymin deydi. Urmatlı musulman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçtü adam biröydü kötörüp jıga çapkan demes deydi. En küçtü adam özünün açığını juta bilgen adam en küçtü adam deydi. Oşonduktan da jaratkan Allah Tebarek ve Teala kerimetli Kur'an-ı Kerim'inde Ali İmran suresinde وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا şaşılgıla, atağındaşkıla emnide إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ Allah Taala'nın keçiriminde Jaratkan Allah Taala keçire turgan, Allah razı bolotgan işlerde atağındaşıp jarışkıla ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ard, kenendigi asman jerlerden kenen bolgon beyiş üçün jarışkıla deydi. Arzıbagan tıyın tupur üçün emes, arzıbagan bul dünya üçün emes, balkim kenendigi asman jerden kenen bolgon beyiş üçün Allah Taala'nın mağfirat günölerde keçirip üçün jarışkıla deydi. Al beyiş uiddet lil muttaqin, oşo kenendigi asmandardan jerden kenen bolgon beyiş kim üçün dayardalgan? Uiddet lil muttaqin, takvadar insanlar üçün. Urmatlı musulman bir tuğan, kede biz takva degen kezde bir gana uzun kiyingendi, je bir çalma selde kiygendi düşünübüz mümkün. Biroq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem at-takva hahuna, takva bul jürökte deydi. Urmatlı musulman bir tuğan, biroq bul ayatta takvadarlar kim dep takvadarların sıfatını aytkan kezde vel kazim ellezine yunfiquna fis sarra'i ve'd darra, takvadarlar kimdir? Ellezine yunfiquna fis sarra ve'd darra, özleri kenençilik bolup turgan kezde de eli üçün, jeri üçün, din üçün, kelечек muun üçün kayrımdılık kılgandar, sadaka kılgandar, hayır ihsan kılgandar. Ellezine yunfiquna, Allah Taala bergen maldarın Allah razı bolgon jolda nafaka kılıp kayrımdılık kılgandar. Fis sarra ve'd darra, kede özleri kıynalıp özüne jetişpey turgan kezde de jetim jesirge, muhtajlarga bergen insanlar. Andan keyin birinci takvanın sıfatı şol. İkincisi vel kaziminel gayz, açığını juta bilgenler deydi. Uşunun aslında iki sızık menen sızıp basa belgileyim. Vel kaziminel gayz, takvanın dağı bir sıfatı urmatlı musulman bir tuğan, açığını juta bilgendir. Açığınızı juttunuz. Anan vel afina anin nas, jana adamdardı keçire bilgendi. Kebirler sağa tuğra emes mamile kılıp koyusu mümkün. Kebirler sizge akarat kılıp koyu mümkün. Kebirler sizin akınızga ötüp koyu. Vel afina anin nas, oşolordu keçire bilgendir takvalar. Anda oşol ile jetiş yok. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah jakşılık kılgandardı süyöt deydi. Jamandık kılganga jakşılık menen kaytarуу. İdfa billati hi ahsan. Sağa bolgon nersenin jakşılık menen kaytargın, fa izellezi beyneke ve beynehu adavatun ka'annahu veliyyun hamim. Sen arаңda düşman bolup turgan adam arasında en jakın mehrimdүүлүк payda bolot deydi. Eger sağa jakşılık kılgan adamga jamandık menen kaytara turgan bolsoň, oşo sağa düşman bolgon adamın arasında ekөөң arаңda en mehrimdүүлүк jakın dostluk payda bolot deydi. Aytayın degen urmatlı musulman bir tuğan, kede açууga aldırбастан özübüzdü basıp açууну jutuu ulu Allah Taala sүйgön sıfatlardan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bekerinden aytkan jok, küçtü adam biröydü kötörüp çapkandыкta emes, je biröydün közün kөгөрtkөндүктө emes, en küçtü adam özünün açığı kelgen kezde gazabın, açığın, qarın juta bilgen insan. Urmatlı musulman bir tuğanım, şaytan otton jaralgan. Açıulangan kezde kede bizdin түштүктүк insanlar cinim keldi, cinime tibe deydi. Cin oşa şaytan azgırıp al açıulangan kezde
Cinime тийбе деген jin оттон жаралган үчүн ошо адам кызып кээде өзүнүн кан басымдуулугу көтөрүлүп өзүнү баса албай калган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачуу келген адам, газаптанган адам эгер тик турган болсо отура калсын дейт. Эгер отурган адам болсо жамбаштап жата калсын дейт. Жамбаштап жаткан кезде да ачууланган болсо барып даарат алып суу менен даарат алсын дейт. Эмне үчүн? Шайтан оттон жаралган, отту суу өчүрөт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, дагы бир эскертем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал фитнату наиматун ла'аналлаху ман айқадаха. Фитна бүлүң, бөлүнүү, жарылуу, элдин арасында фитна кылуу, ар түрдүү ушак айыңды таркатуу, кээде Аллах Таала ыраазы болбогон нерселерди жазып, урматтуу мусулман бир тууган, ошондой нерселерди таркатып, элдин арасында бөлүнүп жарылууду, жек көрүүнү ойготкон нерсе ким ойготсо, ким ошого салым кошо турган болсо, ага Кудай Тааланын наалаты болсун дейт. Алланын наалатына калган инсан рахматынан алыс, дозогуна жакын болот. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, кээде биздин бүгүн соц тармактарга отуруп алып, кайман аттар менен кирип алып, кээде элди улуттарга, урууларга же болбосо трайбалист болуп кээ бир жерлерге бөлбөстөн, эртең кыяматта жараткан Аллах Тааланын астына барган кезде бармагың менен жазган нерсеге өкүнүп, дозокулардын катарына кошулуп калуудан корккун. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ла тагдаб ва лакал жанна дейт. Мен да бүгүн бардык мекендештеримди, бир туугандарымды чакырат элем. Ачууланба, ачууңду жута билгин. Сен иншалла пайгамбар кепилдик берген жаннатка барат. Бейишке алып бара турган жолдор өтө көп. Бүгүн жума күнүндө баарыңаргын жумаңар маарек болсун. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, жумага барган кезде канчалаган инсандар, Кыргызстанда миллиондогон инсандар бир имамдын артында, бир кыбланы карап, бир жараткан Аллах Таалага сыйынып, бир мазхабта болуп, бир катарда туруп, эч бөлүнгөндү башканы билбейбиз да. Эмне үчүн жумадан чыккандан кийин кээде трайбалист болуп, жерлерге, улуттарга, урууларга, командаларга бөлүнүп алып, bir-birimizge жаман сөздөрдү айтабыз. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууган. Ал муслиму мен салимал муслимуна мин лисаниhi ва яди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чыныгы мусулман анын колудан жана тилиден башкалар саламатта болсо дейт. Тилиң менен бирөөгө акарат кылбагын, колуң менен да башкаларды бөлүп жана акарат кылып жазбагын, жана ошондой эле элдин арасында фитна кылбагын. Жумаңар дагы бир жолу маарек болсун. Жумада жараткан Аллах Таала баарыбыздын дуаларыбызды кабыл кылып, жумада бир имамдын артында, бир кыбланы карап, бир жараткан Аллах Таала кандай сыйына турган болсо, урматтуу мусулман бир тууган, элибизде, жерибизде ошондой биримдикте, ынтымакта жашоодо Аллах Таала баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.